ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV ndetse na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Mwarakoze cyane kuduhitamo, turabashimiye rero. Turi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 2024, tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda. Amakuru muragezwaho nanjye Umushakamba, ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama. Sentama, mwiriwe mute? Twiriwe neza Umushakamba, namwe? Natwe ni amahoro. Yego. Amakuru yacu ari bugaruke ku zihe ngingo? Bwana Mushakamba, ibintu byakomeye. Inkuba yongeye yagarutse mu kibira. Iyi ngingo nayo turaza kuyigeraho, niyo duheraho. Turanyarukira hariya mu kibira turebe umwami wo hejuru ngo yaba yongeye kubasura. Turaza kubireba. Ikindi tureba nuko nyuma y'Ubufaransa akanama k'umutekano ka Loni kaba kababajwe n'abarikare. Yego. 2023 yagezemo. Ikindi tureba, turaza kureba uko FRDC yananiwe kurwana. Bwana Mushakamba, hariya warikare byakomeye, ubu ngo ni ugushorera. Ni ugushorera no gukizwa n'amaguru. Ni ugushorera no gukizwa n'amaguru, niko bimeze. Bisa nkaho noneho urugamba rwageze aho rurwanwa n'abagabo, abana ndetse n'ibigwari bagomba kwikura mu nzira. Niko biri rwose. Rero tudatinze tunyarukire mu kibira. Mu kibira ngo byaba byakomeye, inkuba yongeye gukubita. Nanjye mfite amatsiko y'inkuba rwose ibaye ubugira gatatu, kuko twavuga ko iyi ari igice cya gatatu. Aha rero mu kibira inkuba bongeye gukubita hariya muri komine Mabayi. Yego. Ikaba yakubise mu ijoro ryakeye. Aho yakubise rero hashobora kuba ngo habaye isibaniro. Isibaniro kuko hashobora kuba ndetse hari abahaguye. Ntabwo turamenya neza abahaguye, ariko igihari ni uko aha hantu hashobora kuba habereye isanganya, abarundi bahatakarije nanone nk'uko bisanzwe. Bwana Mushakamba, hakaba haguye rero ingabo ngo z'abarundi, ni mu ntara ya Cibitoki. Yego. Muri komine Mabayi. Ni ahantu bakunda kwita ku ngazi ya 4. Yego. Ku ngazi ya 4 rero ahangaha inkuba ikaba yakubise iri kubita ry'umusubirizo. Yenda imibare tuzayibagezaho mu makuru yacu ataha nitumara kwikusanya neza. Ariko Bwana Mushakamba, umuntu yakwibaza, iri kubita ry'umusubirizo ritakuraho ry'inkuba hariya muri kariya gace bihatse iki, biraza kubyara iki ku ngabo z'u Burundi? Bwana Sentama, igishya kidasanzwe kirimo ni uko ari inkuba yakubise, noneho amakuru agatangazwa bwa mbere n'abarundi, bitandukanye n'uko yatangazwaga n'abanyamakuru batandukanye, ndetse ab'i Burundi bakanatinya kuyatangaza. Ariko ikinyamakuru SOS Media Burundi kiri mu byabitangaje bwa mbere rwose, cyemeza ko mu kibira inkuba yaba yakubise bayise inkuba muntu, ngo yaba yongeye gukora akantu. Iyi nkuba muntu rero nk'uko wari ubivuze yakubitiye ku ngazi ya 4. Humvikana urusaku rw'amasasu, ndetse imirambo y'abasirikare b'u Burundi iza kugaragara, cyangwa amakuru aza kwemeza ko hari abasirikare b'u Burundi. N'ayandi makuru yagiye hanze, ariko icyo bisobanuye ni uko byanga bikunda ahantu hari ikibi niho hava cyangwa se nkubikubita. Bajya kubaca umugani ngo nta nkubikubita umunyabugingo. Yego. Ni ikigaragaza ko ririya shyamba rya kibira ririmo abantu batari abanyabugingo, cyangwa bagendana umuvumo, cyane ko bavuga ko ngo harimo FDLR. Ibyo yakoze birazwi, amateka yayo nta mateka meza FDLR igira. Hari n'izi za FRN zifite umugambi mubi ku Rwanda, bigeze batera u Rwanda, bica abantu muri biriya bice bya Nyabimata. Ni amakuru azwi.
ngira ngo baranafunzwe nubwo bagejeje kubabarirwa ba Rusesabagina n'abandi, ibyo byose birazwi, ku buryo abatari abanyabugingo bakomeje gukubitirwa aho bitegurira. Bigaragara ko Imana y'aka karere ntishaka ko hagira abakomeza kubabara. Ariko Bwana Sentama, uyu Murundi, aba basirikare ba Neva barakubitirwa mu kibira nk'aho bitoreza, ariko nanone bajya muri Kongo naho mu ntambara itabareba bagakubitirwamo, ku buryo bikomeje kuba igihombo gikomeye cyane ku gisirikare cya FARDC ndetse no ku basirikare, ku gisirikare nako cy'u Burundi, ariko na FARDC bafatanya, kuko n'ubundi usanga bapfiriye hamwe kuko bamaze kubera bahuje umugambi mubi, ni nayo mpamvu bapfira hamwe buri gihe. Ariko ibyo uvuga nibyo. Ejo nahoze nkurikirana ndeba iby'itangazo rya Leta Itabara hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu mirwano bamazemo icyumweru n'igice n'ingabo z'u Burundi zagiyeyo, aho batangazaga ko bishe abasirikare 45 b'u Burundi, haba haraguyemo na Lieutenant Colonel witwa Nyandwi. Koko rero abarundi ntaho batagipfira, barimo barapfira impande zose. Birumvikana rwose. Bwana Sentama, ikintu abantu bagomba kumenya, iyi nkuba izakomeza gukubita igihe cyose dukomeje kumva abigamba imigambi mibisha ndetse n'abari gutegura imigambi mibisha ku bandi biturije bafite amahoro banezerewe. Iyi nkuba rero ntabwo izabarebera cyane, ko nk'uko nabivuze, nta nkuba ikubita umunyabugingo, inkuba ikubita abafite icyasha n'imivumo bibagendamo kandi bitari byiza. Nibyo Bwana Mushakamba, ubivuze ukuri. Ibi ntitwabitindaho, ni hame. Ubwo reka dukomeze dushakishe amakuru ajyanye n'ibi by'inkuba yahariya mu kibira, nayikubise, nitumenye imibare tuzageze ku bakunzi bacu. Yego, tumenye ibyangiritse. Reka tudatinze tujye ku yindi ngingo, ariko nifuzaga ko tubanza iriya ya gatatu, iya kabiri ikaza guheruka Bwana Mushakamba. Yego, abantu baba bashaka vuba na bwangu amakuru y'Iwarikare Bwana Mushakamba. Amakuru y'urugamba. Reka twigire Iwarikare ku makuru y'urugamba. M23 ARC yaba yaraye ifashe agace ka Peti. Yego, ifata n'akitwa Minzenze, ndetse n'ikimenyimenyi ngo mu birometero bigera muri 5 mbere yo kugera Ipinga haba haraye haguye ikompora. Nahoze nanareba hari umusirikare wa FARDC wafashwe matekwa. Yego, mu rwego rwa kapitene yafashwe ejo, yitwa kapitene wa FARDC witwa Mbengwa. Yego, uyu Mbengwa rero akaba yarafashwe, ariko n'imirwano yarabaye hariya muri kariya gace. Bimeze bite? Biravugwa ko n'abasirikare ba FARDC barahiye ko batazongera kurwana Bwana Mushakamba hariya. Yego, bimeze bite wowe wabikurikiranye? Bwana Sentama, imisozi strategique bari basigaranye ku munsi w'ejo bayikuwemo. Rero babemeza ko ahasigaye kurwana bidashoboka, bitewe n'uko aho bari bishingikirije bamaze gukurwamo. Za Wazalendo zarirukanse, ariko byanabanjirijwe n'umwuka mubi hagati y'izi Wazalendo na FARDC, aho izi Wazalendo zavugaga ko FARDC ihunga urugamba. Wazalendo ziti muratugambanira, FARDC nabo bati ndamwebwe ntabwo muri abanyamwuga, ntabwo muzi by'urugamba. Birangira babanje kushwana no kudahuza ku rugamba. Ibyo rero byakurikiwe n'uko intare za Sarambwe zabahasa umuriro, birumvikana, zihita zifata ibice bitandukanye bigera muri 4-5, ariho zafashe aho ngaho umaze kutubwira, za Munzenze, za Peti, ndetse no mu bice bihegereye ku buryo n'ahitwa Katobo Bwana Mushakamba. Yego, Katobo n'ibindi bice, kuko ni byinshi. Amakuru aremeza ko intare za Sarambwe aho ziri rwose zikoresheje za mbunda zirasakure, zishaka zarasa muri Pinga, abantu bakirukanka, ndetse abantu batangiye guhunga. Abari muri ibyo bice bahungiye Pinga, ariko abakiremo muri Pinga bo bamaze kuvamo hakiri kare.
bagiye inzira z'ikigendwa bagana za Kicanga bagana n'ahandi muri Masisi hatandukanye aho bashobora kubona umutekano. Bwana Sentama rero ikiriho nuko Kinshasa iri gutanga oda ngo murwane abandi bakanga kurwana, ariko nanone ubutasi bukavuga ngo nta buryo bwo kurwana muri Walikale bitewe nuko ahazima hari intare za Sarambwe zamaze kuhafata. Rero igisigaye ni ugushyira imbunda ku rutugu bakirukanka, nabwo ishoboka kugendana kubera ko ngo n'amayira ntiyoroshye. Bwana Sentama nk'umuntu uhazi wanahabaye hariya, nibura imbunda wahungana n'iyihe? Urakoze Bwana Mushakamba, iyo watwara yose ngira ngo yafatwa no mu biti, kuko ugenda usimbuka imigogo y'ibiti, ni mu ishyamba ry'inzitane, ni ahantu unyura umenya aho waturutse, ni ahantu ugera haba ari nka saa sita ukagira ngo ni saa 11 za mu gitondo, ni ahantu hahora ibihu bibuditse, ni ahantu hahora imvura, ntabwo horoshye Bwana Mushakamba. Kuri ibi wari uvuze, icyo nakongeraho ni uko nahoze nkurikira, hari umusirikare wo muri Demiapu, ni rya shami rishinzwe iperereza ya FRDC, aho yavuze ko regima ebyiri ziri hariya Pinga zidashobora kurwana na ARCM 23, ahubwo ko igishobora kuba hari ubwo bajya kubona bakabona ziyunze kuri ARCM 23 zihindukije iminwa y'imbunda, ahubwo zigiye kurasa abasirikare ba leta. Bwana Sentama, nibyo birashoboka ko bashobora kwiyunga kuri M23 cyane abazi neza ko nta cyasha bafite, kuko abafite ibyaha barabizi ko M23 itabarebera izuba, itabahishira, n'ubundi yazabashyira mu butabera. Ariko Sentama, ikindi kintu wenda abantu bagomba kumenya ni uko Ciko bamwohereje, Ciko abanza afata ikarita ngo arareba, abona aho yagahungiye hose intare za Sarambwe zamufata. Ahubwo wibagiwe ko yabanje no kujya kuraguza Bwana Mushakamba mbere yo kujyayo. Yego, ngira ngo wamubonye yicaranye n'abapfumu bambaye impu z'ingwe n'ibindi n'amababa mu mutwe. Yego, mbere yo kujya hariya ngo yabanje kujya kuraguza kugira ngo arebe ko inzuzi zera, noneho abona ajyayo, ariko ngo byaranze bibi by'ubusa. Rero ngo yababeshye ko yagiye, ariko ntiyajyayo, yigumira higiyo ngiyo aho yihishe. Rero nuko byaje kugenda. Ikindi abantu bagomba kumenya, iyo urebye imirwano uko ugenda cyangwa se aho bari kurwanira, urajya iburyo wajya ibumoso ugasanga n'ubundi umuntu agukurikiye yakugeza n'ubundi muri M23, waba wageze hagati na hagati ya M23. Rero ni ugushorera bakagenda bakirukanka bagashwiragira bakagera Pinga bakayivamo. Ikigaragara Pinga nta n'imirwano izaberamo, bakirukanka bagashwiragira. Ahubwo nuko M23 idashaka guhubukira gufata Pinga, ariko ubundi yakahafashe, nubwo Kinshasa Kiseke dashobora guturika umutima. Nibyo Bwana Mushakamba, ntabwo bimworoheye n'umutima waturika koko, ubwo ntabwo byoroshye iyo ubona ibice bifatwa bigenda bifatwa kandi yakoresheje yashora amafaranga menshi. Biba bigaragara nk'aho umuntu arimo akoresha ubwenge bwinshi, arimo akoresha imbaraga nyinshi, ariko ubwenge bukaba buke Bwana Mushakamba. Ngira ngo wenda ikibazo si n'amafaranga, kuko amafaranga arayafite menshi, ahubwo ikindi kibazo ni ukureba ibirombe agiye kwakwa amabuye y'agaciro yo muri Walikale, nanone kandi akareba ziriya ibiti byaho bigira imbaho zikomeye za muvura n'ibindi, akavuga ati noneho M23 igiye kugwa mu mafaranga ahagije, ubushobozi ntizongera kuburira, ahubwo aba bantu baranyubakana igihugu kisumba icyo mfite. Niko bimeze, nizo mpungenge afite. Ahugiye mu bintu byo kuvuga ngo ahindure itegeko nshinga. Bwana Mushakamba, ndagira ngo mu kiganiro cy'ubutaha ibi bintu byo guhindura itegeko nshinga tuzabiganireho, kuko amajwi y'ibyavugiwemo yose ndayafite, nayabonye. Yego, tutera abana amatsiko, noneho tuzabiganireho. Icyo kiganiro bazagikurikirana ibyo arimo, ariko imisozi iragenda ifatwa. Ariko nanone abadepite bahagurutse bo muri biriya bice, hari abitwa ba Munubu avuka muri Walikale, hari bande ni benshi
bahagurutse barimo barasakuza bati warikare iragiye kandi nigenda irafungura inzira kuri za teritwari zindi zitandukanye, irafungura inzira kuri Maniema, irafungura inzira kuri Kivu y'Amajyepfo, irafungura inzira kuri Chopo, iranafungura n'inzira kuzamuka ujya muri za Ituri n'ahandi. Rero barimo barasakuza bati leta nigira ikintu ikora, ariko ikizakora itakoze. Bwana Mushakamba, urabona ikintu isigaje gukora ari iki? hari umuntu wavuze ngo abanyekongo badavuga ikinyarwanda icyo bazi ni ukurwanisha umunwa, ariko ntiyabeshye. None se depite aravuga arasakuza icyo M23 irwanira, arabizi ko abaturage birwa barengana, ariko nawe ari mu babarenganya, nta wamurenganya, nawe ari mu bababangamira, ari mu bungukira mu maraso n'amarira n'imiborogo y'abo baturage. Uwo depite nawe ntiyafata imbunda ngo ajye ku rugamba, ahubwo aravuga ngo murwane. Ese aroherezayo bande niba abona abaje gufata, abagiye gufata iyo warikare batabikwiye, kucyo atabarwanya? Gusa kubera ko kurwana n'ukuri bigoye, niyo mpamvu nawe arwanisha umunwa kurusha kurwanisha ibikorwa. Nibareke intare za Sarambwe zihabohore. Nahoze ndeba amavideo yo muri Rucuru, nako yo muri Kicanga, uburyo bameze neza. Nahoze ndeba ejo nabonye amavideo yo muri Masisi barimo basiza aho bagiye kubaka amashuri. Ubuzima burahari kandi buraryoshye, abantu baranezerewe. Rero nibareke na warikare nayibohorwe, abantu banezerwe. Ngira ngo uganirije umuturage, urugero rwa hafi nahoze mbona urubyiruko rwo muri Rucuru, nahoze mbona ibaruwa ndakeka nayo warayibonye yanditswe ku munsi w'ejo. Urubyiruko rwo muri Rucuru ruvuguruza ibitangazwa n'abitwa ngo bahagarariye urubyiruko rwo muri Rucuru baba mu buhungiro Goma, bavuga bati mwidusebya tubayeho neza, turanezerewe, turajya tukaryama, turakina imikino, abana bariga, turiga, turi kwiteza imbere. Ati rwose ahubwo mutubabarire, mugende munaceceke, ntabwo mukwiye kutuvugira, ntabwo mubana natwe. Nibyo Bwana Mushakamba, hari ahantu hamaze kuba neza. Mu kanya nari mu kiganiro ngukumbuze, twaganiriye kuri Bukombo n'umuturage w'Ibukombo. Yarimo ambwira rwose ni Bukombo ni groupement ikora kuri Kicanga. Kicanga ni ahantu hari isoko batemberera, ni centre ikomeye batembereramo abantu ba Bukombo kandi haregeranye. Yego. Ariko arakubwira rwose yandahiye ngo igihugu cyababanye super deep. Yambwiye gusa ikibazo bafite ni CMC Nyatura na FDLR bavanyemo imyenda ya gisirikare bihisha mu baturage. Yego. Iyo babaciye urwaho bashobora kugira uwo bagirira nabi, icyo nicyo kibazo bafite. Arambwira ati dufite icyizere ko abarimo baharanira amahoro biriya byose bazabirangiza. Bwana Mushakamba, bazakora amasuku. Yego. Twarimo tuvuga rero ibi bya warikare Bwana Mushakamba, bafite ubwoba cyane, bafite ubwoba hariya Pinga, umwanya n'umwanya yafatwa kandi nta mirwano ibaye. Reka dukomeze tujye kuri ingingo yacu iheruka. Nyuma y'Ubufaransa, akanama k'umutekano ka Loni kababajwe na warikare, aho M23 irimo yigarurira uduce twaho. Bimeze bite? Tuvire imuzi n'umuzingo inkuru. Bwana Sentama, nujya kureba abatangiye kubogoza no gutaka ni abari bafitanye ubucuruzi n'andi mabanga akomeye na Kisekedi, none batangiye kumwegukaho, bari kubona inzira bakuragamo yanze. Ariko wenda ikindi, mbere y'uko ntangaza ibyavuyemo, M23 yavuze kenshi ko iyi ONI, aka kanama k'umutekano ka ONI, kayobowe n'abajenosideri, aho yavuze ko uriya Jean Pierre Lacroix uhagarariye aka kanama k'umutekano ka ONI ari umwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ati rero nta cyiza yatwifuriza. Rero reka nubwo tubanje gusasira ibyo ngibyo, reka turebe ibyavugiwemo. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kamaganye imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, irimo M23, FDLR ndetse na ADF. Karamagana kandi ubufasha bwa gisirikare buturuka mu mahanga buhabwa iyi mitwe,
kagasaba ayo mahanga gucyura ingabo zayo mu maguru mashya. Akanama ka Loni kavuga ko kababajwe no kuba intare za Sarambwe mu 23 zararenze ku masezerano yo guhagarika imirwano yasinywe muri Rwanda mu kwezi kwa karindwi. Gasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda gukomeza ibiganiro nta buryarya kugira ngo igisubizo cy'ibibazo ibihugu byombi bifitanye kiboneke mu mahoro kandi kizarambe. Aka kanama kandi kakongera agasoza agasaba ko nako kamagana ngo amasosiyete mpuzamahanga atandukanye ngo yaba akorana ubucuruzi n'iyi mitwe yitwaje intwaro, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Bwana Sentama, ngewe rero nkurikije ibi ngibi byose aka kanama kavuze, nge nahera kuri iki ngiki nsorejeho. Niba mbere yo kwamagana bariya nibabanze bamaganiye ayo masosiyete kuko ni ayabo, abavuga biriya ni ayabo. Nta munyafurika ufite sosiyete cyangwa se nta muntu woroheje hariya muri Kongo, nta muntu ufite sosiyete icuruza amabuye y'agaciro ku buryo ayo mabuye n'ubundi M23 yafata. Nta ruganda ifite, iyi mitwe yindi nta ruganda zifite zitunganya ayo mabuye, nta bikoresho bidasanzwe tuzi bigurwa muri ibyo bice ngo tuvuge ngo hari inganda izi n'izi. Byanga bikunda ayo mabuye abo bavuga bose b'imitwe yitwaje intwaro bayagurisha aba bazungu. Bishatse kuvuga ngo aba bazungu nibo mpamvu z'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibo mpamvu zo kushuka Kongo ikinangira ikanga kuganira na M23, nibo mpamvu zo gutuma FDLR iba muri Kongo ikica abatutsi baho bagahungira mu Rwanda. Abantu impunzi zimaze imyaka hafi 30 mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye zo muri Kongo ziriho kubera aya masosiyete acuruza amabuye y'agaciro yo muri biriya bihugu mpuzamahanga biri muri kano kanama ka Loni. Bwana Sentama, birababaje kuba kano kanama ka Loni katicara ngo gashaka igisubizo, ahubwo bakomeza guterera ibuye ahantu hadashobora kuva igisubizo, kandi aribo bafite igisubizo bakicariye, ahubwo bakavuga ibyo hejuru mu rwego rwo kugira ngo barwanye abirwanaho, ndetse no kwirwanaho kwabo kwaraturutse mu karengane katewe nabo. Ariko Bwana Mushakamba, twongere tugaruke kuri aka kanama n'aya mahanga. Hari ikibazo umuntu yakwibaza. Kongo abantu barara bapfa hariya Goma n'urugero. Yego. Ku ijoro urebye ijoro hapfa abantu bakene nka 5 byiza. Nimugoroba baraye barashe Kongo abantu bararya abandi. Kongo ingabo za leta zirasa abaturage ku mugaragaro. Yego. Bararyana. Akanama kabona imitwe yitwaje intwaro ntikabona abantu barya abandi. Akanama kabona icuruzwa ry'amabuye y'agaciro ntikabona abantu bica abandi, ntikabona abantu barenganya abandi, ntikabone jenoside irimo ikorwa muri Kongo. Aho kanama Bwana Mushakamba umuntu yakabwira iki? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo iyo uteye ibuye mu gihuru kibwejuye n'ikibukubise. Aka kanama kugira gaterane ikitaraganya M23 yageze muri Warikare hazwi nk'ahantu hari amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bintu by'agaciro nk'imbaho n'ibindi, ni ikigaragaza ko bakubise ahabagaburira, aho imitima yabiri. Umutima wabo ntushobora kureba igoma ngo urebe umuturage wishwe, ahubwo birarenga bagafata Kongo bakayishyira ngo mu kanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Reba imitima yabo ireba aho bakura inyungu zabo bwite mu buryo bwihishe, ntabwo igireba ahafitiye inyungu umuturage muri rusange nk'uko biyita akanama gashinzwe kugarura umutekano ku isi. Ikindi Sentama nanjye nakongeraho, aka kanama niko kicaye karavuga ngo Sadeke Samidiarasi ingirwa Sadeke irase M23. Niko kicaye karavuga ngo kagiye kubaha imbunda karanazibahaye. Niko kicaye karavuga ngo MONUSCO ifatanye nabo kurasa M23. None birabananiye, batangiye kwiyenza kuri M23 iri kwirwanaho.
Bwana Mushakamba, reka tuve kuri ako kanama twongere twibaze ikindi, kuko si ako kanama konyine karebana n'ibibazo nka biriya. wenda mbere y'uko tukavaho bwana Sentama, Yego. igihe M23 yari idahari ntikigeze gakora inama ngo gasakuze kuri FDL na ADF, ariko aho M23 wiziye karavuze. Yego. Dukomeze. Dukomeze rero twibaze buriya iyo tuvuze ako kanama kanyibutsa n'ibindi bisa nako. Reka turebe ikintu nka Human Rights Watch kiharanira uburenganzira bwa muntu bwana Mushakamba. Ikintu nka kiriya kibaho kuriya kikabona abantu baribwa ntikivuge, abantu bakicwa ntikivuge, abantu bagasahurwa ntikivugwe, jenoside igakorwa ntikivuge, ibibi byose bibaho, abantu barakeneshwa, inka ziranyagwa, imitungo, iki byose, abantu baricwa, jenoside irimo iraba hariya, baratwikira amazu, abantu. Bwana Mushakamba, burya iyo umuntu akiriho agihumeka nta kintu kibabaza nko kuba wabuze aho ushyira umusaya. Bwana Mushakamba, kuko urwego nka Human Rights Watch rugaceceka. Bwana Mushakamba, buriya byo ubibona ute? Bwana Sentama, bariya ntibarusahurira mu nduru, ni ibisambo biri aho ngaho. Macron, umuvugizi wa Yvonne Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yabivuze kenshi. Baba bakeneye ababasingiza, babaha amaruswa. Rero abakora ibikwiye kubera ko bifuza bari, ubundi wibaza impamvu iyi Human Rights Watch itavuga ku bibazo byo muri Amerika, itavuga kuri ibyo bibazo bitandukanye. Nk'ubu ntiri kuvuga kuri Israel, ntiri kugira gute, ariko ikaza kwitsindika muri Afurika. Nka bimwe nanone bya za nkiko mpuzamahanga usanga 90% byabo zaciriye imanza ni Abanyafurika. Ukibaza abo Banyafurika bakora intwaro se? Abo Banyafurika nibo bishimiye kwicana kugira ngo bahanwe n'izo nkiko. Ugasanga bariya nibo babiri inyuma. Byose ni ibintu biba bigomba kuvugwa, kuko ni ukuri abo ngabo bazanwe muri Afurika no kuza guteranya Abanyafurika, ubundi bakungukira muri uko kuba Abanyafurika barimo baryana, bagacukura ayo mabuye y'agaciro, bagahabwa ayo maruswa ngo batabashyira muri raporo. Nuko none se kuki Kisekedi birirwana nawe, bicaranye nawe, yirirwa yica abantu ntisibigaragara? Ntabwo ari ibintu biba bihishe, ni ibintu biba ku karubanda. Deja usibye n'ibyo, Kisekedi we byararenze n'abarabica. Ngira ngo mu matora y'umwaka washize, Kisekedi yishe umwe mu ndorerezi ziba ziturutse i Burayi, baramwica, bamukura muri etaje, baramujugunya hasi, bitewe n'uko yari yafashe amafoto atamureba, adakwiye. Rero Bwana Sentama, ikiriho ni kimwe, nta Human Rights Watch nta kintu imaze, nk'uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabivuze w'u Rwanda, avuga ati iyo Human Rights Watch ntabwo ariyo ishinzwe uburenganzira bwacu, nako ifitiye impuhwe uburenganzira bw'Abanyarwanda kurusha twebwe Abanyarwanda. Ntabwo ariyo idufitiye impuhwe kurusha uko twifitiye impuhwe. Ati rero ntabwo tugomba gushingira kuri raporo zabo kurusha ukuri kwacu twebwe ba nyir'ubwite, ba nyiri ibibazo, kandi ba nyirabyo bagomba, nibiba byiza bizaba byiza kuri twe, byaba na bibi bikagira ingaruka kuri twe. Bwana Mushakamba, twabwiye abakure, ariko burya ngo ijya kurishihera ku rugo. Enda twereka ducurike umugani abariho dusoreza, turebe turimo turabwira abandi, ariko tubwire n'abatwegereye. Bwana Mushakamba, ubu wakugira umujyanama wa leta ya Tshisekedi uyu munsi, wabagira inama ki kuri kiriya kibazo? Nubwo inama nabagira zatuma bamfungisha, kuko bafunze benshi, banica benshi, ndamutse mbaye we, ariko nabagira inama yo kwicara bakamenya amateka, bakamenya ko Kongo twari uduhugu 240 twibumbiye hamwe, bakamenya uko imipaka yaciwe, bakamenya ko ururimi umuntu avuga rutamubuza kwitwa umwenegihugu, bakamenya ko nawe ubwe iyo akoresha Igifaransa, iyo ageze ahantu henshi, kuko azi neza ko aricyo cyumvikana hose, kubera yuko hari aho yagera iringana ntiryumvikane, hari aho yagera Igiswahili nkeka atanakizi,
atanakizi neza ku buryo bwaba buhagije nk'uko abaswayi abavukaho bavuga igiswahili bakivuga, akamenya ko buri wese afite uburenganzira mu gihugu cye. reka tuvuge ubw'iwabo bita ikiruba. Ikiruba buriya washatse ngo ukivuge hari aho kitagera, ngira ngo aho cyagera ni na hake, ni hake cyane. yego. Akamenya ngo uko yakuriye mu buhungiro, yakuriye mu Bubiligi, hari n'abandi bakuriye mu Rwanda, hari n'abandi bakuriye ahandi, ahubwo akareka bagaturana bakabana mu mahoro, kuko nka perezida ijambo avuze rifite ubushobozi bwo kuba ryahindura ijambo rimwe ryahindura ubuzima bw'abanyekongo bakabana mu mahoro ubuzima bundi busigaye bwose, kurusha uko baba mu mahoro isasu ribanje kuvuga nk'uko uyu munsi ibice bifite amahoro byabonye amahoro ku bw'imbaraga z'isasu zo kwirwanaho. Bwana Sentama rero yareka kwicisha no kumara abanyekongo, ahubwo agahitamo ko bashyira hamwe bagashakira amahoro hamwe. Bwana Sentama, ko ni ukuri. Bwana Mushakamba, ndagushimiye. Niba nta kindi wongeraho twakomeza tukagana ku musozo w'amakuru yacu. Nibyo, nta kindi nongeraho usibye kubwira abantu nti musabire intare za Sarambwe zigume ku ntego zayo, kandi ukuri kwabo gutsinde vuba, abaturage bo muri Kongo bave mu kababaro, umubabaro uri i Goma, umubabaro uri mu bindi bice bya Walikare, umubabaro uri muri Sud Kivu, umubabaro uri ahandi muri Kongo uhagarare burundu, abanyekongo bandi bakanguke bafatanye n'intare za Sarambwe kubohoza igihugu cyabo. Urakoze Bwana Mushakamba. Reka twibutse abari badukurikiye ingingo z'ingenzi twaganiriyeho. Twaganiriye ku nkuba yongeye gukubita mu kibira Bwana Mushakamba, aho yari ayikubise muri iri joro ryakeye. Turongera turebera hamwe ku murongo w'urugamba wa Walikare, aho FARDC zifite ubwoba n'impungenge ku buryo ahubwo intasi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye kuvuga ko badashoboye kurwana, ahubwo aho kugira ngo barwane hari impungenge ko ingabo za FARDC ziri hariya muri Pinga zishobora kuziyunga na AFC-M23. Turebera hamwe uburyo akanama k'umutekano ka Loni kamaganye imitwe yitwaje intwaro yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byihariye kagaragaza ko kanababajwe n'uko M23 ARC irimo ifata ibice muri Walikare, ariko atari ugukunda abakongomani, ahubwo ari impungenge ko ari ukububukira imbehe bataza gushobora kubona uko batwara amabuye y'agaciro uko bayatwaraga hariya. Rero abari badukurikiye turabashimiye. Twongere tubibutse abashya mwibuke gukanda subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Munatwandikire mutubwire ibyifuzo byanyu, ibyo mutekereza, ibitekerezo byanyu mubitwandikire ahanditse comments, kugira ngo turusheho gukora kunoza ibyo tubakorera. Muri uwo mugoroba rero mwari kumwe na Sentama, ndabashimiye. Umugoroba mwiza. Uwo twari kumwe wundi kandi ni Mushakamba. Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, mwakoze mwese mwabanye n'Umuco Wacu TV ndetse na radio televiziyo Nuru ya Mashariki mu makuru yacu y'umugoroba yo mu Kinyarwanda yo ku itariki ya 27 z'ukwa 10 2024. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha. Urakagira Imana.